Vamos a leer algunos cuentos muy importantes que hemos llegado a traducir en quechua y espero que les guste. Sisi chamanta. Huk p'unchawmi hatun mayuta chimpayta munarani. Chaymi chakata mana tarita atispa huk sach'a rapipi chimpayta qallarini. Ña sach'a rapipi purir llaqtiymi huk kuruchaqa rikurkuaspa niwan. Manan chay sach'a rapillapiqmi kay hatun mayutaqa chimpayta atiwaqchu nispa. Aswanpis haku kusi kusichaq wasinta paymi yanapawasunchis nispa. Chaymi kusichaq wasintaqa puririyku. Hinan payqa llikata awayashasqa. Chaymi kuruchaqa niyun. Hatun mayuta chimpayta mana atiykuchu. Manachu yanapariwankikuman nispa. Hinaqtiymi niwanku. Kusa, ari haku ichaqa kinsantinchis llamk'arqusun nispa. Chaymi kutiriyamuyku. Hinaqtiymi mayu pataman chayaramuspaqa kusichaq ñikanmanta chakata ruwayta qallariyku. Chakata tukurkuspaykutaq hatun mayutaqa chimpayta qallariyku. Hinaqtiymi kuruchañataq mana chimpayta atimunchu. Kusichaq llikanqa p'itirqushanña. Chaymi yanapaq kutiyuni. Hinaqtiymi iskayniyku mayuman pasaykapuyku. Hinan kusichaña mayu patapi iskayniykuta aysakachashawasqaku. Chaymi yuyayniyta hap'irikuqti kuruchaqa mana ñich'aripusqachu. Chaymi allinta qhawayuqtiqa wañusqa kapushasqa. Hinan llakisqa puriripuyku. Ichaqa kusichaqa wasinman kutirip. Nuqataqmi wasiyman khuyay llakisqa kutiripullanitaq. Chaymi wasiyman chayarquspayqa sisi masiykunaqa llank'ayshasqanku mana riparawankupaschu. Ashwanpas llank'ay nispa niwanku. Chaymi kutirimpuni. Maypichus kurucha wañurqan chayman. Kuruchaqa mana kapusqañachu. Hinaqtin maskayta qallarini. Chaymi maskashaqtin nuqapis mayuman pasaykapullanitaq.